Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muruddin waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sarifi sal asma wa sifat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingah badan kula sadaja paneka selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Emut ke Allah Subhanahu wa taala. Zikir paneka merupakan ibadah paling gampang. Paling gampang tembang ibadah selain paneka zikir. Artinya zikir paneka tak butuh biaya banyak, misalkan haji, umroh, mereka kan butuh biaya banyak. Jihad fisabilillah, perang fisabilillah butuh biaya banyak. Ben sama cema. Zikir neka mak ngocak kula paneka gempang paneka tak butuh biaya, hanya dikerjakan. Letapi paneka nilai kencerna tor kualitasnya di hadapan Allah nika tak kalah ka ibadah selain. Jadi mudah dikerjakan tapi pahalanya luar biasa. Ini kan zikir. Tapi banyak orang yang tak mengerjakannya. Banyak orang paneka momos. Padahal paneka tak membutuhkan tenaga yang begitu banyak. Atau duit yang begitu banyak. Tidak. Ini perlu. Dari pentingnya paneka zikir Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Demi Allah Ta'ala. Orang-orang seiman berzikir ke Allah. Kalau berzikir sebanyak. Surah zikir kula musampean paneka sebanyak. Surah zikir kalaban Allah Ta'ala paneka seistiqamah sebanyak. Kencerah nilai pahalanya paneka luar biasa. Makanya sampai paneka dalam setung hadis paneka lebih utama daripada kanjeng Nabi tempeng perang fisabilillah. Beknah mate utabe epate mati syahid. Utabe lebih utama tempeng sedekah emas. Utabe kalaban perak. Zikir. Jadi paneka dengan Rasulullah afdaluh paneka bid'ita'il waraqi wa zahab paneka lebih utama itu pengabri asadekah emas. Paneka zikir. Mangkana parloh kula musuh sampean paneka kaangkui paneka selalu dalam kaban zikir. Immah lesan kula musuh sampean. Imah lesan musuh ateh kula musuh sampean. Imah ateh kula musuh sampean. Imah lesan malolo tak napa kuncerna paneka luar biasa miskin tak hosok. Imah ateh maloloh paneka cukan paneka luar biasa petong polo derajat lebih tinggi derajat tempeng selesan malolo tapi tak nak hosok. Imah berbarengan lesan sarang ateh tak masalah. Sepenting kula musuh sampean paneka andi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepenting paneka konik andi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Andi nilai plus, andi nilai kenceren. Karena kula musuh sampean paneka odi paneka sakece dan terbatas. Odi ampun sudah ditentukan kalaban Allah beda-bedesah ben sakece boleh. Lenikah kotu paneka banyak al-hasanat, banyak kelakuan-kelakuan bagus. Banyak paneka amal-amal soleh, banyak kejadian. Di antara paneka si paling banyak paneka nika zikir. Sampai makalah ibadah-ibadah selain. Zikir. Katon paneka demang tapi paneka luar biasa. Paneka misalkan subhanallah bihamdi, subhanallahul azim 100 kali. Subhanallah bihamdihi misalkan. Nika khafiyatan li fil lisan demen Rasulullah paneka demang elesan. Tapi paneka mabruk paneka juga etembengan.
Manabi pada pak 100 kali panika sampean tusah-tusahna berguguran demenar Kanjeng Nabi akatia panika kajuan saya bergurukan daun-daunna. Ki paling afdal zikir panika la ilaha illallah. Paling utama na zikir panika la ilaha illallah cok saya panika alam tunya etempeng, langit bumi etempeng, pasanan la ilaha illallah etempeng, lebih berat lah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebenarnya Kanjeng Nabi la isbiquhu amalun wala tatruku zamban. La ilaha illallah panika tak dok saya bisa angadei, tak dok saya bisa amenangan. Dikir etempeng kalimat tauhid la ilaha illallah. Ben boleh tanika ka orang si adikir tak meninggalkan tusa, tak atina tusa, yaitu turku zamban. Tusa na sapora mun Allah. Ben saterusah. Jadi panika zikir panika songkuna musukul musampen panika parlo panika dibiasakan. Parlo epateti kebiasaan. Berzikir panika termasuk dakbus solihin, dakbul aulia. Kebiasaannya orang-orang soleh, kebiasaannya para wali. Min syarul wilayah cukan panika zikir panika cukan ciri khasah para wali-wali Allah. Para kakasih-kakasih Allah. Jadi panika toleh banyak zikir ke Allah. Baik secara lesan malolo, ulang-ulangi. Secara ateh malolo. Secara ateh belesan apa dengan tak masalah. Jadi panika zikir panika paloh. Paloh panika zikir panika pak istiqomah dikembangkan pak istiqomah. Makanya debu niya panika sebuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika zikru syukurul qalb zikir panika mah bersih ka ate. Mah bersih ka ate ka jiwa. Ate mana nabi tak bersih nika berkarat. Al qalbu yatasaddau kama yatasoddaul hadid sebuna Kanjeng Nabi. Ate nika bisa karat akati karat teu bersih. Wa jalauha ban se bisa ma bersih, se bisa aloco ate gela zikrullah, zikir Allah. Emut ka Allah. Zikir ka Allah, se bisa ma bersih ate. Le ate kapan epangki kabila ate nika bersih sampean menika tero oninga bila ate na sampean musuh kula nika bersih. Nika bedetan dana walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang seiman panika atena panika tenang adikir ke Allah. Jadi orang seiman bedetan dana atena tenang ke Allah, adikir ke Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Enggak sakuna ka adikir ke Allah bisa matenang ka ate, bisa matenang ka jiwa. Ini tenang. Odi tak gempang gelisah, odi tak gempang ropek, panika tenang, margana apa? Semak ke Allah, margana apa? Andi hubungan ke Allah. Tapi nyamana orang odi panika cet biasa, bada kekurangan, bada kelebihan, bada sehat, bada sakit, bada panika, macam-macam kau di, lecep cara nikah kau di sareng Allah Ta'ala. Jadi dalam menghadapi gelombang kehidupan paneka zikir paneka tan. Mangancan seorang kona paneka apental syahadat asapo iman. Maksudnya syahadat paneka zikir kalimat tauhid la ilaha illallah. Asapo iman paneka iman kuat. Dan nikah kangkui paneka kulo mau sampean paneka menjalani gelombang-gelombang kehidupan. Lah zikir-zikir paneka manabi paneka dibiasakan detik kebiasaan detik mentah zikir panika pas tak nyaman. Jadi zikir. Jadi nomor situng paneka malih beda pitana antara kaula sareng sampean kalaban orang munafik. Orang munafik paneka di dalam Quran paneka beda tandana wala yazkurun Allah illa qalila paneka tak zikir. Tanda dikirah kecuali paneka sakuni janya minyak nika orang munafik. Jadi kula mau sampean paneka kudu balik daripada orang munafik. Jadi
Dikir sebanyak paneka mailang munafik ke nifak ke ate. Tapi kencaran luar biasa ngimbangi tusah-tusah seit kita kerjakan ben mata dek tusah nih dikir. Bersih tusah nih dikir. Jadi seumpamana paneka jiwa paneka roh paneka seumpamana ate paneka banyak lopana ka Allah neka kempang keli kempang karat. Sebenarnya kanjeng Nabi ya tasaddau kama tasaddul hadid. Karat agak dikarta bisa neka ate. Coba karat. Ate cek sampai karat. Cek sampai banyak lopana ka Allah. Banyak zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kula musuh sampean paneka malih salamet ya junna Allah Subhanahu wa taala. Malih salamet. Banyak zikir ke Allah. Dan nikah mas kena paneka ngocak kula paneka kempang elesan saestona tak berat dikir. Kembang nang elesan mabruk nang itembengan pun mak ikenceun luar biasa. Apa boleh pasan ka al-baqiyatus sholihat. Badanya mana zikir paneka al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Kita kencerna luar biasa. Situng hadis paneka kencerna paneka mana bisa sampean paneka saumpana adikir nikah wong sosok. Paneka kencerna paneka orang yang ibadah haji ben umroh. Karena kencerna orang ibadah haji pun umroh. Apa boleh pasang sampean pasang ke unika sekebasa. Jika parloh kula masuk sampean sataja jamaah. Kangkui mabenyak dikir, kangkui mabenyak emot dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping paneka ateh bisa tenang. Dikir dari Allah. Juga paneka zikir paneka juga epa gempang deka rezeki. Nah, menaya Al-Quran paneka berkaitan kalaban toriko tapi lau istaqamu ala tariqati fa asqainahum ma'an ghadaqa. Lau istaqamu saking istiqomah mereka alat tariqati atas tariqah. Fa asqainahum ma'an ghadaqa maka sengkok nyelena rezeki sebanyak ma'an ghadaqa aing sebanyak maksudnya rezeki sebanyak. Kita nikah kadang-kadang kan cara nikah. Beda orang atanya panika kula pun norok kompolan tapi kula rezeki seret. Norok kompolan napa norok teriko? Beda pertanyaan, lain lah nikah. Karena beda orang norok kompolan pun perak maca sholawat adikir sakala. Misalkan malam bangkit, malam ahad, malolo. Menapi norok toriko berarti panika persyaratannya orang ahli toriko dipenuhi. Dikira sebenarnya panika tak kalopai ajarna toriko kenika dikeluti pas ngaji boleh. Ngaji nang iduna toriko. Jadi iduna toriko panika ngaji toriko nika ada kewajiban loh. Pure kok cak ahli toriko. Manabi toriko kita panika toriko qadiriyah dan toriko syatoria. Andi panika kajian paneka kajian khusus kitab pebeda khususnya mana menuju surat Qudus Syatoria Qudul Arwa ala Qudiri wa Syatoria misalkan nah ini kan dibacakan yang malam Jumat ini kan ketu dipelajari manabi ahli toriko manabi ahli kompolan yang mana kocak ahli jam'iyah di kompolan agabung ka kompolan ki manter-manter salam betejukan kan ki Alamun syahli toriko panika lawis taqamu saking istiqomah mereka fit toriko alat toriko di atas toriko fa asqainahum maka sengkok nyilinah kepada mereka ma'an ghadaqa aing sebenya kadang-kadang ahli panika lawis taqamu alat toriko disenga nika dalam catatan
Karena paneka orang paneka ngiring toriko bedeki nurok rok nurok. Artinya rok nurok. Rok nurok nika at-taklidi roniro. Artinya dikira etoro tapi ajarnya masih belum digeluti. Ajarannya masih belum digeluti nika nyamana rok nurok. Nika bagus bentak norok sakale. Lenika semaan ghadaqopan nika sejaminan dari Allah, seajarannya juga pun digeluti. Katipun apa? Rukun natoriko. Beda 4 torikot kudiriyah. Misalkan paneka tarsatoria misalkan gelu. Beda 4 tobat, talqin zikir, istiqomah fil fitoa, istiqomah ala titina bin nawahi, istiqomah dalam mencuci larangan, istiqomah dalam melaksanakan perintah, ikhlas. Setelah rukunnya terserah panika beda 4 dilaksanakan, baru panika melaksanakan panika bangunannya beda 4 juga. Kasratul dzikri, banyak zikir, fana wal baqa, wihdatus syuhud, sampai mahabbah cinta ke Allah. Lenika ma'an ghadaqah. Fa asqainahum ma'an ghadaqah, isirina mosongko kalaban aing sebenyak. Maksudnya panika rizki saya pertama rizki hasia. Napa ya rizki hasia? Rezeki senyata. Sedek kedua rizki batin. Napa? Ilmu laduniyah. Tapi kita buka sarang Allah Ta'ala, buka ban Allah Ta'ala rohanina konik. Tapi tak beda rizki hasia, beda rizki maknawiyah. Beda rizki saya bentuk bangsa kasar, ini kenapa? Rezeki kasar, obong napa rezeki kasar. Sealos panika termasuk ilmu. Keyakinan ilmu laduniyah. Nika beda tandana nika nika asalkan istiqomah memegang ajarannya. Saumpamana tak bisa teti ahli thoriqah seistiqomah, cintailah mereka yang ahli istiqomah. Maskina tak jamin kalaban ayat nikah, tak bangun compang rezeki le, tapi paneka cara nikah. Abalika hadis. Innal mar'a ma'aman ahabba. Seseorang berdasarkan orang yang seseorang abareng kalaban orang yang dicintainya. Misalkan kalau jemaah tak bisa istiqomah, lakian binian. Terang-terangan baik. Mereka cintailah orang-orang si ahlul istiqomah. Cintai orang-orang si ahlul istiqomah. Karena apa? Diki ya junallah ta'ala. Orang nikah berdasarkan abareng. Obareng kalaban orang yang dicintai. Indal mar'aman habba. Artinya memang misalkan napa boleh zaman mangken suatu perkumpulan, suatu jamiah, suatu organisasi pas pado kabeh al-istiqomah bunten. Yang al-istiqomah deki bedah berapa orang le nikah kok tuh se nyantol rohanina kan nikah deki. Ya junna Allah Ta'ala. Kimun bisa ahli istiqomah saja. Mun bisa ahli istiqomah saja. Mun bisa. Tapi dalam fakta di lapangan paneka si ahli istiqomah cet sakoni. Nanti muka-muka kula mau sampean paneka satajana perang istiqomah. Amin Allahumma amin. Dikasih toriko. Lawis taqamil toriko tifasanaik ma'an ghataqa. Nika Allah Ta'ala langsung asjabu. Makanya jangan ragu-ragu. Misalkan beda orang ahli zikir, ongkun-ongku tapi adikir, geluti toriko ongkun-ongku adikir ongkun-ongku. Misalkan asyik ke Allah ongku, sampai terangkat hijab antara dia dengan Allah. Mereka tak
Jangan diragukan rezekinya. Si ragu-ragu tibi, si yang meragukan siapa tapental ki. Siapa mau iparing pun siapa besar. Dan nikah. Yang kisah umpaman tak bisa istiqomah. Kisah bagaimana biasa pun. Mun tak bisa istiqomah. Jadi mun bisa istiqomah panika paling yang terjut ben Allah. Artinya pakempang ke ben Allah. Bahkan urusannya ben Allah pakempang. Lah seimbang istiqomah nikah malarat. Karena dalam perjalanannya manusia panika kadang-kadang ampo sekejap nyaman aneka manusia neka andi beberapa musuh yang mendadana situng panika nafsu. Nafsu panika yang harus dihadapi teloan. Lambani setan tak temu benyak. Anak buah iblis. Cet banyak musuh yang dalam manusia nika. Jadi jar wajar. Tak pati istiqomah nika jarwa, kincek rotor taki jalannya. Artinya usaha bangkit dan istiqomah. Abadi dekat zikir secara umum, ini kan ibu manfaat luar biasa. Ibu fadilah luar biasa. Kenapa boleh dikerjakan secara istiqomah? Kenapa boleh sampai pada kuruna? Kenapa boleh sampai pada sanad dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi makanya toreh ngereng kalau mau sampai peneka muka-muka. Tuh dengan Allah tetapi orang ahli zikir. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Insya Allah mohon banyak zikir pakem pendep segala urusan fitin wa dunya wal akhirah. Ngereng sebelum itu top maus qasidah Muhammadiyah. Moga-moga satu cita-cita kalau sampai bareng kabul. Moga-moga bareng kempang segala urusan. Lopot dari pelelo bencana, lopot dari penyakit, kabul hajat satajana. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil alqi kullimi. Sallim daiman abada ala habibika Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul lisani wal karami Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun sabitul mitsaqi afidhuhu Muhammadun taibul akhlaqi wasyiyami Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal qidami Muhammadun hakimun bil adli syarafin Muhammadun ma'danil in'ami wal hikami Muhammadun khairi alqillahi min mudarin Muhammadun khairul ruslillahi kullimi Muhammadun dzikru rawun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun alal umami
Muhammadun zinadud dunya wa banjadu wa Muhammadun kashiful ghummati wa zulami. Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una Muhammadun nurul ladhi minaz zulami. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami Muhammadun khatamul lirrusli kullimi ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa ufil lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.